Da vam ispričam jednu anegdoticu, kako nas je, da kažem, ispalio jedan gospodin, vozač indijske nacionalnosti. Kad smo krenuli smo oko 2 ujutru i sad idemo putem Mina, Abu Dhabi, Sadijat, Yas Island. I tu smo bili između Sadijata i Yas Islanda. Šta je neki kombi, sad mi mislimo, sad će on nas da pita, da poveze. I kaže, Abu Dhabi? Mi je rekao, ne, hvala gospodine, hvala, vrlo ste ljubazni, idemo peške do Dubaja. Musafa? Sorry? This road Musafa? Ne, okej, ne. Jeste, samo napred. Okej, see you, bye. Ja i Darko rekao, jel moguće da je čovjek pomislio da je normalna situacija da neko u 5 ujutru gdje nema nigde nikog hoda i da ne zaustavio da pita gdje je Musafa. Perfekt. Samo naši sjajni sugrađani iz Indije to mogu. Osjećanja 0.